Çıtırman tokoylordun birinde bir otunçu jana anın oğlu jaşaçu. Alar geçki otun toptoso geçinde çoğu tamaq dayardaşat. Andan çıkarı gezek menen karoolçulukka turuşat. Bir günü bala karoolçulukta ot jakıp kart oynop otursa, janına bir kempir gelet. Üşüp kalgan kempir otko jılınıp alууну suranat. Bala kempirdi jılınуусу үчүн очокко эң жакын жерге отургузуп, ага ысык чай берет. Жақшылык кылган жақшылык табат балам. Ушинтип кемпир балага капчык, мүштөк, анан тумак берет. Енекебай, акчам жок эле. Капчыкты тумакталайын. Чылым чекпейм, мына мүштөктүн кереги деле жок. Оолум, булар сен айткандай эмес. Капчыгыңан алтын кем болбойт. Мүштөк тартып баштасаң хандын аскеринен дагы көп аскерге ээ болосуң. Tumaktı yerin menen kayda bargın gelse oşol jaka alıp barat balam. Oşentip kempir gözden kayın bolot. Kийинки günü baydın kızı jolda baratıp, kart oynogon otunçunun uğulun görüp kalat. Kart oynogondu jakşı görgöndükten үйүнө konokko çakırıp, anı menen karta oynop, артындагы күзгүдөн kartalardı görüp alıp jеңип alat. Bala kızga kapçıgın, müştögün, anan tumagın aldırıp jiberet oşentip. Bardık nerselerimdi jogottum. Men emne kılam? Başım mıhçı uşuntip oturup kalat. Angaça kempir kayra çıga kalganda, ağa okuyanı tökpöy çaşpay aytıp beret. Kempir ağa 5 alma, bir şişe sıyıkırdı su verip, aldırıp yigen buyumların kantivalarını aytıp beret. Jigit satуучу olup sarayga kayra gelet. 2 almanı kızmatçılarga 3'ünü baydın kızına satat. Kança alma jeşken bolsa oşonço mүйүз başlarına çıkıp baştayt. Eldin baralardan korku baştayt. Darıgerler gelip kızdı ayaktıra albayt. Otunçun uğulgana darıgerdin giyinin giyip sıyıkırdı sudan sürtüp ayıktırat. Akısına kapçık dalıp ekinci mүйүздü jogotkondo müştök dalat. Anan artынан tumakta alıp al жерден ketip kalat. Al emi baydın kızı bolsa ömür boyu mangdayında bir mүйүзü menen uşu күнгө чейин жашап kala bergen eken baldar. Nemis elinin jomogu baydın jakırdığı dep atalat. Çoğun atalarыбыздын çoğun ataları da tuğul elek mezgilde jakır adam ömür sürüp bayısam degen ümittö jaşagan eken. Taң atkandan kечке чейин kantip bayısam degen bir gana müdösü var ele. Bir gün uşuntip oylonуп otursa mangdayındağı eşik açılat. Anın içinen iiri baş kiyimçen ergejel çıga gelet, adam andan ayabay korkot. Men bul uydun jinimin. Sen köpten beri baygın gelip jüret, mına bul kapçıkta sağa berem. Bunun içinde altın var. Bul altındı içinen çıkarıp alarың menen dagı bir altın çıga gelet. Kapçıktagı altın takır tükönbeyt. Emi sen baysın, kalaganday jaşay ber. Hey. Oşentet ergejel gözden kayın bolot. Jakır adam korkudan rahmat degendi de aytpay kalat. Түш gördüm de oyloyt. Bирок karasa kolunda kapçık turat. Titiregen barmaktары menen kapçıkta açat. Anda sap sarı altın bar eken. Altındı alıp kapçıkты jaap kayraşsa dagı bir altın payda bolot. Men bul akçalar menen emne kılam emi? Algaç bir at arabalam, üydön dotom, su akkan tamdın çatırın oңdoym, bakçanın dualın жаңылайм. Çelekтерди sarı may, sır, çuçuk, sürsügen net, un, şeker, jemiş, ana memeler menen tolturam. Kımbat şaraptарды satıp alam. Bирок bular için köp akça, kolumdagıdan da köp akça gerek. Uşuntip özünçe süйлөнөt. Gün sayın juma sayın ay boyu kapçıkты açıp jaap akça toптоо menen alek bolot. Үйдүн içi aylanası altınga tolup ketet. Vakit ötkön sayın altın toptoonu gönlümge aylandırıp alat. Karısa da altın toptoonu ulantat. Jada kalsa tamak satıp alganga da akça korotkusu gelbeyt. Akır arıktap oturup sögüle kılat. Oşentip oturup altınga gömülüp ölöt. Koşunaları gelip tigi alap aldı аңдашат. Үйдөгü toltur altınдар zamat da toprak aylanıp kalat baldar. Koşunalar altındı koldan albagan koşunasına abdan geyişet. Baylığının paydası özünü de tiyip eptir. Baylık
топтогон менен жакырчылыкта өткөн кандай жаман балдар. Үкүлөр ырдаганды кантип үйрөнүштү? Эстон жомогу. Илгери куштардын баары бирдей сайрач экен. Көгүчкөн сүйгөнү мени чакырып жатат деп учуп барса, бүркүт сайрап жаткан болот. Байкабастан барып алып анын тырмагын алдында калат. Куштар мындай башаламандыктан тажашып, бул маселени чечели дешет. Миңдеген дарактын жалбырактарына миң түрдүү куштун сайроо ноталарын жазышат. Ар бир куш бирден жалбырак suurуп алат. Ким кандай нота жазылган жалбыракты алса, мындан кийин ал куш жаналардын кийинки муундары дал ошондой сайроосу керек деген эреже киргизишет. Бул чогулушка бардык куштар келип, бир гана күндүз уктаган үкү келбей калат. Үкүлөр бир аз уктап алалы, кантсе дагы бизге бир жалбырак алтын алып коюшар деп ойлошот. Кечке жок үкүлөр барса, сандыкта жалбырак калбай калган болот. Ар бир куш өзүнүн нотасын алып сайрай баштайт. Үкүлөр таарнышып отуруп калганда, алардын эң картаңы айтат: "Капаланбагыла, биз да өз энчибизди алабыз. Өзүбүз үчүн ыргактабабыз." Эч ким негиздүү сунуш айтпагандыктан, үкүлөрдүн улуусу дагы мындай дейт: "Биз сайраганда адамдардан үйрөнөлү. Алар бизден дагы акылдуу. Жүргүлө, кыштактарына баралы." Кечинде кыштакта той бар экен. Үкүлөр дарактарга конуп карап турса, күйөө бала ичимдик чыбырдай баштайт. Арасында сүйүнгөндөн ха-ха-ха, хо-хо-хо, ха-ха-ха ушинтип кыйкырат. Үкүлөр ошондон бери аны туурап балдар. Ха-ха-ха, хо-хо-хо, ха-ха-ха, ха-ха-ха ушинтип сайрап калышкан экен. Ушуну менен балдар, кел бөбөгүм жомок деген бүгүнкү уктурубуз аяктады. Жомокту сер үчүн даярдагандар Бегайым Жайчиева, Алмаз Сүйүнтбек уулу. Эмесе балдар, кайрадан жолукканча саламатта тургула.